divnu, mladu, perspektivnu kompozitorku Crne Gore, koja je specijalno za ovu sadašnju priliku napisala kompoziciju posvećenu Jeleni Balšić, jer se ove godine obeležava 660 godina od rođenja Jelene, koja je bila vladarka na ovim prostorima. Slobodanka, pre svega hvala u ime organizacije i mislim i svih horskih učesnika ove godine. Velika nam je čast da ste ovde sa nama i da imamo tu radost da delimo dalje muziku jedni između drugih. Ja bih ovako za početak da pitam koja je vaša neka ideja vodilja bila za pisanje ove kompozicije, konkretno za naslov, i da nam malo predstavite kompoziciju, na koji način ste odslikali u muzičkim sferama lik Jelene Balšić, od čega je kompozicija sastavljena, da se osvrnemo na tekst i eventualno da vidimo da date neka uputstva za izvođenje kompozicije. Hvala. Hvala vama. Prije svega da se zahvalim, Marko, vama i naravno cijeloj organizaciji na pozivu da prisustvujemo ovako jednom divnom događaju i da ostvarim saradnju kako sa vama naravno, tako i sa ovim divnim umjetnicima, odnosno izvođačima, horskim izvođačima. I još jednom hvala vam na pozivu. Dobar dan svima. Što se tiče mog dijela Vertikala snage za mješoviti hor, nastalo je 2026. godine, inspirisano je likom Jelene Balšić, odnosno vladarkom koja u sebi nosi spoj duhovnosti, dostojanstva i unutrašnju snagu, da tako kažem. Ona je istorijski poznata zapravo kao neobrazovana i duhovno snažna žena, odnosno supruga vladara Zete, Đurađa II. Balšića, sa kojim je primjer složen istorijski kontekst vremena živjela. Nakon životnih i ličnih iskušenja okreće se unutrašnjem miru i duhovnom produbljenju, što je nam svima naravno poznato. I njena prepiska sa duhovnikom ikonom sačuvana je u Goričkom zborniku, otkriva izuzetnu misaonost, introspekciju i suptilan, gotovo poetski izraz. I ono što je mene konkretno privuklo zapravo kod nje, jeste da je ona po meni simbol neke čvrstine, postojanosti i unutrašnje poslanice. I na taj način je i nastala ova kompozicija, odnosno kompozicija pisana za mješoviti hor Vertikala snage. Sad što se tiče karaktera dijela, ovo dijelo odiše nekom ekspresivnošću, energičnošću, tom jasnom artikulacijom, tim naglašenim akcentima i to je ono što je po meni zapravo sama slika Jelene Balšić. Što se tiče same analize teksta, tekst se oslanja na ideju unutrašnje snage i dostojanstva, inspirisano likom Jelene Balšić, nije narativan u klasičnom smislu, nema razvijenu priču, već funkcioniše više kao niz misaonih i emocionalnih impulsa. Također, što se tiče teksta, karakter je sažet i koncentrisan, riječi su birane tako da nose težinu i jasnoću, bez suvišne ornamentike. Upravo ta jednostavnost omogućava da svaka riječ dobije značaj i prostor u muzici. Posebno je važan osjećaj unutrašnje govora, tekst ne djeluje kao obraćanje s polja, već kao tiha, ali sigurna izjava iznutra. To je u skladu sa idejom vertikale. Sve je usmjereno ka centru, stabilnosti i samokontrolu. Ritam samog teksta također utiče na muzičku strukturu, kratke, jasne fraze, prirodno vode ka osjećnoj artikulaciji i naglašenim akcentima u muzici. Na taj način tekst i muzika ne funkcionišu odvojeno, već kao jedinstven izraz, jer riječ daje smisao, a muzika je daje snagu i prostor. Što se tiče muzičkog jezika, u ovom dijelu muzički jezik je direktno povezan sa idejom vertikale snage. Prije svega važan element je harmonija. Veći dio kompozicije građen je na tercama i sekstama koje stvaraju bogat, pun i stabilan zvuk. Ovi intervali daju osjećaj širine i čvrstine kao da zvuk stoji i ima svoj poslanic. Nasuprot tome, unisoni tonovi sekunde javljaju se kao momenti napetosti i naglasa.
Unisono pjevanje donosi jedinstvo kao jedan glas, jedna misao. Sekunde unose blagu tenziju kao unutrašnji impuls ili pokret koji se osjeti ispod površine. Drugi važni element je ritam i artikulacija. Dominiraju staccato i akcenti koji ne služe samo preciznosti, već grade karakter. Svaki ton treba da bude jasan, odsječan, ali pun energije, kao kontrolisana snaga koja se u trenutku oslobaca. Akcenti su posebno važni, jer funkcionišu kao naglašene tačke, poput koraka ili riječi koje imaju težinu i značaj. Što se tiče metra, koristili se 3 polovine i 4 polovine i upravo te korišćene mjere daju osjećaj širine, težine i stabilnosti. Puls je spori i dugi, što omogućava da svaki ton ima prostor i značaj. Dinamika dodatno pojačava ovaj karakter, ona se ne razvija postepeno, već ide naglo iz pijana, odnosno tihi ton, forte, glasni ton. Nema krešenja, odnosno ne ide u talasima, nego ide onako direktno, iz pijana, forte i obratno. Kada se svi ovi elementi spoje, harmonija, ritme i dinamika, dobijamo zvučnu sliku koja nije tečna i razlivena, već uspravna, stabilna i snažna. To je muzika koja ne ide naprijed u smislu kretanja, gdje stoji, ali sa ogromnom unutrašnjom energijom. I upravo u tome leži ideja vertikalne snage. Što se tiče nekog izvođačkog savjeta, najvažniji element ovog dijela je jedinstvo kora. Zbog izražene vertikalnosti kor mora funkcionisati kao jedno tijelo, ne kao skup pojedinačnih linija. To znači zajednički početak tona, zajednički kraj i zajednički osjećaj pulsa. Posebnu pažnju treba obratiti na harmoniju u tercama i sekstama. Ovi intervali treba da budu stabilni, čisti i povezani. Oni čine osnovu zvuka i daju punoću. Sa druge strane, unisoni tonovi sekunde moraju biti potpuno precizni i svjesni kao momenti naglaska i unutrašnje tenzije. Artikulacija je ključna, staccato ne smije biti samo kratko, već energetski ispunjeno. Svaki ton treba da ima jasan početak i sve. Akcenti treba da budu odlučni, ali i kontrolisani. Više kao siguran korak nego kao drugi udar. Kod dinamike posebno je važno da prelazi iz tiho u forte, kao što sam prije pomenula, da oni budu nagli i precizni. Bez postepeno krešende, da bude direktan prelaz iz unutrašnje sabraznosti u snažno ispoljavanje. Najvažnije je da izvođači ne teže lijepom zvuku u klasičnom smislu, već svjesno i stabilno. Zamislite da stojite čvrsto, uspravno i da svaki ton izlazi iz toga centra. Ovo djelo ne traži samo glas, traži stav, kontrolu i unutrašnju snagu. Vertikala snage je pokušaj da se kroz korski zvuk prikaže jedna posebna vrsta, ona koja ne viče, ali se duboko osjeća. To nije snaga koja traži pažnju, niti ona koja se nameće. To je snaga koja traje u tišini, koja se gradi iznutra i koja opisuje čak i koja opstaje čak i kada se sve oko nje mijenja. Kroz slojeve glasova, kroz njihovo uzdizanje i međusobno oslanjanje pokušala sam da prikažem upravo tu vertikalu, postojanost, ravnotežu i unutrašnju čvrstinu. Snaga koja ne mora biti glasna da bi bila prisutna. Snaga koja ne mora biti vidljiva da bi bila stvarna, snaga koja jednostavno stoji. I možda je baš u tome njena najveća vrijednost, u njenoj tišini, u njenoj trajnosti i u njenoj sposobnosti da povezuje. Hvala vam. Ja ovako kao umetnički direktor ovog festivala, kao osoba koja je imala viziju da u ove krajeve dovede jedno ozbiljno ovako horsko dešavanje, zaista moram da se zahvalim od srca na svoj energiji i na trudu koje ste uložili u ovo delo. Mislim da imat ćemo prilike večeras da premijerno izvedemo ovde u Domu kulture. Više od 200 pevača će učestvovati u ovom izvođenju. Mislim da ćemo ostvariti upravo sve ovo što ste naveli, i tu vertikalu, i snagu, i postojanost. I mislim da ovaj festival zaista krasi upravo ta jedna vertikala snage. Jedna tiha ideja koja će ovde da dovodi horove iz cele Evrope
Za početak, mi smo se skoncentrisali na Crnu Goru prošle godine. Ove godine imamo horove iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Naredne godine se širimo dalje, a o tome će se tek pričati. Tako da, vertikala snage se širi. I ovaj naš festival dobija jednu mnogo dublju priču. Zaista, evo, još jednom da se zahvalim svim našim koristima koji su vredno radili ova 3 dana. Dirigentu Miru Kruščiću, koji je ovo izuzetno vredno je radio i pripremao ovo delo. Baš iz te želje da se premijerno izvede ovako jedna kompleksna, savremena muzika, ali i tekako primenljiva. Kada smo pričali i razgovarali o stvaranju kompozicije za horski festival, namerno sam insistirao kod vas da bude primenljivo delo. Dakle, moramo posticati kompozitore da pišu za horove, nova horska dela. Ljudi se školuju, ali moraju imati u vidu da lepo je kada imaju jedan zvuk u glavi, ali moraju da znaju da to delo treba da živi svoj život van fioke. Fioka nije mesto gde muzika treba da boravi. Ona treba da boravi u srcima i na koncertnim podijumima. Tako da, molim vas za još jedan veliki aplauz. Sada bih pozvao kolegu iz Ulcinja, Isljama Džemovića, kao drugog kompozitora koji je takođe priredio kompoziciju za festivalski hor, koji je napisao novi aranžman za pesmu Erenjet. Zahvaljujući festivalu, moji, da kažem, krug ljudi se širi. Svi ovi ljudi koji se trenutno nalaze u Domu kulture mogu da kažem da su mi prijatelji. I vi se tu nalazite. Isljam je napisao, mi smo tražili da imamo i jednu pesmu na albanskom jeziku koja ovde ima upotrebu koja se na ovim prostorima peva i poželeli smo da je napišete u jednom drugačijem ruhu koja će biti prilagođena za hor i baš zbog te jedne lepote i načina pevanja ovde tako smo uradili da ona bude uz instrumentalnu pratnju, odnosno uz pratnju klavira. Ja vam se ovom prilikom javno zahvaljujem za ovakav jedan predivan aranžman. Mi smo sinoć sa korom dirigenata izveli sa polaznicima seminara, izveli ovu pesmu. Večeras ćemo još jednom izvesti zajedno sa festivalskim horom i evo, ako možete da nam kažete nešto više o toj pesmi, konkretno koji je tačan prevod teksta. Mi smo malo lutali i tražili i to je onako više jedan slobodni prevod bio. I evo da nam malo svoju ideju podrobnije predstavite. Dobar dan svima. Ja prije svega želim da čestitam organizatorima, prije svega Marku kao umetničkom rukovodiocu, Beri, kao ljudi koji su doveli toliko horova u Ulcinj i to, vjerujte, nikad nije bilo. Nadamo se da će tako da se nastavi i dalje. I ne samo to, ne samo što ovih nekoliko dana su se čuli horovi sa raznih krajeva, kao što smo čuli, bilo je negdje, ako se ne varam, 450 članova, je li tako? Nego je ovo bio festival edukativnog karaktera, znači imali smo nekoliko seminara od vrhunskih dirigenata, tako da smo nešto i naučili i još mi je draže što je to bilo u našim prostorijama muzičke škole, tako da smo svi, naši učenici su mogli da čuju mnogo toga o tehnikama dirigovanja i o samim horovima.
Što se tiče pjesme za koju sam napisao aranžman, to je jedna stara, tradicionalna albanska pjesma, nepoznatih autora, znači ne zna se ni ko je napisao ni kompoziciju ni tekst, i kao što to inače biva sa tim starim pjesmama, ona se usmeno prenosila iz generacije u generaciju. Pitali ste me za tačan prevod, donekle ste bili u pravu, to je lagani povjetarac. U stvari govori o dvije teme, o ljubavi i moru. Kad biste pogledali oslušali naše pjesme ulcinske tradicionalne, mi nemamo druge teme osim ljubav i more. To nam je nekako srce. Tako da mi je izuzetno drago, pošto se ova pjesma mnogo pjevala, ali kao što znate, to su bili i amaterski pjevači, pjevala se i klapsko, ali po prvi put, zahvaljujući vama, imamo jedan horski aranžman, jedno horsko izvođenje, tako da mi je zbog toga veoma drago. Mi smo nekako Ulcinje, pošto je Ulcinj negdje u sredini, mi imamo ovdje blizu Skadar s jedne strane, pa imamo i taj njihov Melos malo, ali ova pjesma više ima taj prizvuk Mediterana, tako da i sama melodija ima taj prizvuk Mediterana, tako da se ona izvodila i kako klapski, ali se izvodila isto sa mandolinama, tamburama i drugim žičanim instrumentima. Ja još jednom želim da se zahvalim i dirigentu Milu Krušiću, koji je to stvarno lijepo pripremio. Naravno i ovom divnom festivalskom horu, a i na klaviru je to fino ispratila naša sugrađanka, profesorica Merita Šabanović-Subasac. Hvala.
Jesam li ti jela, ne govorio divna jelo, jesam li ti jela, ne govorio divna jelo, da me rastiš jela, ne govorima sniješ, da me rastiš jela, ne govorima jelo. Ne prolaze jela, neće to vođe divna jelo, i provode jela, ne soljećete divna jelo. Se ja